7 bala edik otadan, anadan. 7 baladan ikimiz kaldık. Zakircan bilen ikimiz kaldık. Ol da indi Qayt dedi meni. Tuğanlarım көп ekan mында. Rahmet. Qadrlab kütüp aldılar. Rahmetler olsun. Şonaсын күтмәгәндә, уйлаганда, әтинең апасы, ул инде 93 яшы белән бара. 61 елдан артык Үзбәкстанда торып кайтты. Кайтам дигән фикер булды да, инде без моны хуплап кайттылар. Казымәләрен оештыруның сәбәбен сөйләп китмәкче булам. Безнең монда олорак Хамадишин Дафитовый провоцировать динаны, идеялары безнеке дә бар. Туганнарны монда кайтарып, менә 2 журт җиткергә булыштык. Алар Үзбәкстан якларыннан кайтып, алар монда тора башладылар инде. Бөтен туган тумача кулыннан килгәнчә булышты. Назиф апаның кайтам диюе безгә шул җитте. Бу хәлнең башлануы иң беренче абыйдан чыкты. Абый Назиф апаны кайтарып семьясы белән дип әйткәннән соң тотынды эшкә. Шулай итеп әкрен генә менә шушы йортларны җиткердек. Hayırlı erteler tuğanlarım. Bizni bugün Recep babamızın 10. buğunu bulgan Yirik Şakircan ulu Azimesine şakırdı. Barlık tuğanlarımızı barlap. Azimemizini Bismillah'ımızı etip başlıyoruz mu kızlar? Başlıyoruz. Yaşaktағы кимыңларына қабат уятыйғалы. Yaşaktағы кимыңларына қабат уятыйғалы. Молодцинді бұлдырасыз. Özümesinin en köngüllü momentinden qazlarının işlerini algan vakitte var. Tiyeklep belliyiz. Basıp koyarız. Onların sülleri diye batıyoruz. Şimdi sülleri sarkısın için. Barabir nişik gine deb aytsaң da, ol meniki gine tugildir endi. Bütün kişinin de şulay deb bari tuğan yakka ayak tarta
Аны искәтші бала шақлар. Аның бит хавасын сулап, суын ішіп, урманнарында, бұлынларында ері үсәсің. Алар бүтінсі де әлбәтті істе. Еш қына қайтырға тұр келеміне ауылға. Анда буш йортларының көбейгенін көріп, көңіл түші әлбәтті. Бары бір ниндейдір ниет бар ауыл бітмәсін deyip ерейбіз. Ерейбіз дегенде мен мына шулай өзінше тырышқан болам, гүлап бередірейм. Айтам бірнеше семья хотя бы қайтарып, ауылын әзірек поддержайттырға deyip, ешін дегенде мәктәптә оқый тұрған балаларының да саны бүгінгі күнде кимей. Мәктәпні ябу мәселесі уже бірнеше тапқыр болып алды. Әлі пока ішлей мәктәп бүгінгі күнде. Менің ойлауымша ол ішлерде. Қазір 2 йортны яңадан тұрғыздық, ремонтлап, әйбәткенә шунда тұрып яталар. Анасы айны мына Ирек Хамадишин тоже подключаться етті бұл вопросларға. Хамадиша бабайның оныгы булам инде, Шакиржан малайы. Шаллып педагогия институтын бітірдім. Аннары соң инде предпринимательлік эши белән шөгыльләндем көп еллар. И ауылда йорт салырга булдым. Уже безнең туган авылыбызда өзем 4 бала үстереп ятам. 2 балаларым олы инде уже. Бояз белән Зифа безнең алар әле мәктәптә укыйлар. Иптәшем биде туганнарны монда кайтарып, менә 2 йорт җиткергә булыштык. Алар Үзбәкстан якларыннан кайтып, алар монда тора башладылар инде. Бүтән туган тумача кулыннан килгәнчә булышты. Müslim rayonu Boyak avulunda tuğulganman. 17 yaşımda bir babası itilip çıkıp ketkenmen. Ondan soň avulga qaytdım, avuldan ota anam janında yaşadım ezgine. Ondan soň Özbekistan'a çıkıp ketkenmen indi. Özbekistan'da 63 yıl yaşadım bir avulda. Kolxozda işledim. Mamıklar yiyip yürüp şunda. Kolxozda işledim indi. Enim var idi Şakircan degen. En belekeyimiz, en belekey enimiz var idi. Ölüp gitti oğul. Şunun oğulları Daimcan var. İrik var, İrik Hamadişin. Rahmetler olsun sizlerge. Xotanına da, özüne de rahmet, balalarına boş olgun. Boyakta tuğdum, Boyakta 7 klas okudum. Ondan firmaga düştüler. Onda qadı bolup üstüm de kurşu jigitine kiyowga bardım. Mine Hamadişina bolup kaldım. Mine 5 bala üstirdim. 83'tük öldü. Ondan arı 87'de 24 yaşlık malayım öldü var ya bile. Militsiyaya neydi? İnşallah da. Mine şul indi 5 balanı ağırlık bile üstirdim. No birişmedim. Akla kulmek tiktirgen imtar buldu, kilişmedi. Jetim bulsa da başkayım koyğığa birişmedi. Allah'a şükür. Mine iriklerini üstirdim, irik ne anıysa indi men. Yaşlarga dünyanın qadrini bilsinleri. Bizge bit soğuşçuru balaları biz. Bir vakitte elekmedi. Dünyanın qadrini bilsinler. İşlesinler, işlep kişi ölmey ol. İş gerek. Quyosh çıqqanını erten turib bolashaga ko'ra turgan bilsin. İşte bula ol onday kişi. Mine baxtning boshi shunda. Erkeyimning 2 balası Qodanda institut bitirdiler. Juqarı huquqa kirdiler tağı. Birisi veterinar, birisi tish vraşı deb aytaylik. Edir tağı ikisi o'sib kela. 8-nji klasda yazdım. 2-nji klasda Zifam. Zifaga inekey men bir yıl huquqa kiram deyip былтырғыны söyleyim. Beteş qadam sen 6-da gına biteli.
Нишләп иртә керәсең дигәнем. Инәкәй, 7-дә картаям бит мин ди. Менә ул кызым 2-дә. Алар инде сүләсе юк, Гөлбишкә алар. Аллага шөкер. Мен исемем Алсу. Миңа 22 яшь. Байык авылында туып үстем. Шунда укыдым 9 класска хәтле, аннары соң Мөслимгә күчендек. Шунда 2 ел укып, мәктәпне тәмамладым. Укыйм хәзер ТФУда, стоматологка 5 курста. Байык авылында бик эшчән кешеләр яши, бик дус тату. Минем исемем Озат. Мин Казан дәүләт ветеринария академиясын тәмамладым. Бүгінгі күнде аспирантурада оқимын. Азық үстемелері бойынша фәнни диссертациялар язам. Биология фәннәр кандидаты болырға жиынам. Қаз өмесіне келгенде, қаз өмесі ол ең кереклі, файдалы һәм қызық бәйрәмнәрнең берсе. Олы буынға гына түгел, инде безгә яшьләргә дә. Киләчәкне уйлаганда мин авылга кайтуны уйлыйм, Байык авылына, авыл хуҗалыгына хезмәт итәргә уйлыйм. Казлар үстерергә, гомумән әйткәндә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнеп алырга. Гормоннар белән икешәр каз йылкыйлары шунда әбиләр. Без карап торалык. Шулай әбиләр молодец аларга рәхмәт. Эшләйләр. Байык авылында нәрсә кәйли? Байык хәзер дә шул, элек тә шулай угый. Хәзер дә шулай. Бик әйбәт, бик акыллы безнең авыл халкы. Байыктан Хамадишин Вил, Хамадишиннарның, зур абыйларның төпчек малае. Байык урта урам 61 Вилли. Менә җыелдык, каз өмәсенә, каз суябыз, каз үстерәбез. Үзем Яңа Карамалда фермада эшлим. Каз өмәсе бәйрәме күңелле инде, туган тумачалар җыелышы өчен кирәк. Каз өмәсенә җыелабыз. Җыелып каз суябыз. Мин Хамадишин Закир малаеның 4-нче баласы. Менә Чаллыдан кайтып авылда яшим. Хәзер 95 елдан бирле. Квартирларым да бар иде. Авылда яшәү намного миңлыграк булды. Шулай уйладым. Бик яхшы. Бөтен дөньямда җитәрлек. Барда бар. Сатып аласы түгел. Мин Хамадишин Даймян Шакирьянович, менә туганнар каз өмәсенә җыелдык. Шулай итеп бәйрәм генә итеп үткәреп, бөтен туган тумача. Шул бәйрәмнәр әйбәт кенә үтсен. Милләт тыныч булсын дисәм. Каз өмәсе авылның шул ни өчен инде ул? Бер күңел ачу димәсәң, бер общий туганнар җыелу. Шул очрашу туганнар белән, туган тумачалар белән. Хамадишин Денис, Хамадишин Дайымжанның малайы болам. 1985 жылы. Хәзерге вакытта 1 ел инде Украинада, СВОда. В данный момент отпускка кайттым. Иртәгә менә там китәм Украинага. Икенче отпускага Ярты елдан соң кайтам. Отпуска вакытында бөтен туганнарны күрдем. Бөтенсе исән сау, Аллага шөкер. Менә икенче кайтканда җиңү белән кайтырга ясый инде. Алла узса кайтырбыз, күрешербез.
Min Gülzifa bulam. Gülzifa, meni bütünüsü de bileler indi. Benim etiyim Hasan Can idi. 4 bratның iң zorusu. Avuldalar yaşadılar 4'sü de. Biz bir köplerbiz. Allah'a şükür. İkinci pokoleniyalarda, üçüncü pokoleniyalarda balalarımız, ınıklarımız. Allah'a şükür. Mine qazıməsine jıyıldık. Bu qazıməsi bizning bütün tuğanlarımızı jıyıp beyram etu, tuğanlarını yakınaytu maksatı bilen. Şuşunda biz tuğanlıqның jiplerini üzmez üçün jıyıldık. Mine şu. Min Hamadişina Nurzile Şakiryanovna ulan. Biz bugün Bayık avulunda, bizning tuğan avulumuzda qazıməsində. Biz 4 balayıq semyada. Tatar halkının milli yılası bitindi bu. Qazıməsi avulumuz motorlanıp, yaşarıp gider dep ümitlenip qalabız. Büyük köp yaşlar mında jıyıldık mine. Hamadişin narına tügül, Şakirovlar тоже nesiller bilen indi. Büyük motor etip, şulay kıyı oşabız bitindi. Bizning beleki şağından su taşıp üsken kıyыбыз bitindi. Anın temni suların içip, şulay 20'şer köyünde su taşıydırıq biz anda, beleki şağında yarışa. Sizni şuşunday bugünkü beyram günü bilen şın köngülümden kutlayman. Barыбызга da isenlik, sağlık, tazalık, bala kaygısı kürmişe, isen soğuna yaşarga yazsın. Mine min bugün indi benim isimim Ruzile. Hamadişina bulam indi min Ruzile etmişe, Hamadişina min köngülümden. Min bugünkü günde ali kız kişi. Ne üçün dep etsəgiz, menin bugünkü günde otam bilen onam tigiz. Isen sağlar. Şuna göre olarga da isenlik, sağlık berip, mine hazır indi bizning zor buğunlardan bizning indi Hatmulla Bızıqay var, Sermedi apa, Nezif apabız, etkey bile inekeyim, Gülnazire jingeşey. Şular gana kaldı bit indi mi? Büten yok bit. Mine şularga da isenlik, sağlık, eli bizning bilen şuşu matur turmuşta tigiz itip, matur itip, uzaq itip yaşasak idi. Barыбызга da isenlik, sağlık, tazalık, baylık. Qaz imesi bigrek de gerek. Çünkü hazır bitti bit ol. Elik dünyanın jemiş rolayı. İlikten qalğan yılayında olub. En ulu bəxət kötü balalarını hazır indi jürt qalı bik osarağıça yok. Elik jürt qalı osaradık. Gerek. Bu ilikten qalğan ne bit indi? Yola. Onun beyramları mine. Bilek şaqta qolqa orayı soğurup oturadırıq. Bugünkü әлі qazıməsi uyuşturuda, onun indi bir nərsəsi də yox. Şol xalqqa azraq məğna kirtiriş üçün əgər bizning bitində ətkey bilən keylər bizni tərbiyələganlar. Biz yaxşı kişi olub tərbiyələnganmiz. Onlarning turmuş rəvişi aqıllı, məğnəsiz, dürüst bolğan. Biz şuna görə balalarga köçərə netərgə mana şu məğnəni bizim balalar tanışsın deyip. Qazıməsi beyramı. Barıqızını da şuşu kürkən beyram bilen şın köngülümüzden kutlayız. Qaz üməsi ol bizning burungi əbi babalarımız yaratıp işler bitgeç, indi qazlar semirgeç, her yurtda ötedirgan gırıf adet bulgan. Bizning köçərəni ötkərüning maqsatı da şul. Bizning balalar
ınıklar indi bu çorаны unutup da baralar. Şularga terbiye çorası bulsun için, bu buğundan buğunga topşırılsın için ütkeriyle indi bu bayram. Şuşu kıyığı yanına gelip, kozlarımızını şeykap, hocalarga topşırabız. Eydegiz kızlar, jırlı kozlarını şeykayız. Ana kırında yazıp koyulgan atau kıyısı deyip jobalak yavuşturup koydum. Aptırmazsız ne işin ekanı anlatayım mı? Haber. Yok, bütün kişiler bilmiyor ana. Ben hayır anlatamam sizge. En birinci atau boyuk tabi atau oram bulmagan endi. Ol soňrak boruka kirgen oram. Bizning Babakay Hamadisha babay 14-nji ýyldagy nemisler bilen soguş wagtynda plenga etken. Plendan koytkaçtyn endi üýlengen koytup Şerife bige. Üýlengen de yurtga kirgen. Tigişde turgan endi ýoňadan üç alyp çygarga oýlagan. Munda eremelik bolgan. Eremelik numutagan da ona tege bizning töp jurt bitinde teginde ana Hamadisha babay ana şunda özüniň yurtun salıp çıkkan bir özü. Bu türünü atau dep yetkenler, tek ostrov manasında endi o. Özü bir ayrım bulgaçtan kolkuluk yerge salganda endi. Bir özü yurt salıp eň birinçi özüne tura başlagan. Maňa isim kuşkanlar yalgız jabalak dep endi, şopa jabalak. Bizning endi türlüçe aytalar, aның üçin beleki çağında soguşadyk. Kıyını yetiştirgende buluşkan jigitler, aktivrak jigitler boldy. Şolaryň endi nyk aktivlaryna bizning gramatalarda alып kelgen administrasiýadan wakili özü представить etdir. Mine Ramilga sözünü bereyim hali. Kozum Asendoğlu, Tatar halkının agır bölgelerinden birisi. Öylükten kelgende Tatar halkı tırışçan, işlevçen halk bulgan, indi bizning din boýunça da işlerge kuşkan. Mesela bütün dinlerini alsan bitinde köp dinlerini etip durmayayım anda beyram, nindi beyram işlerge yaramay. Tatar halkı gömürge işlegende işlegen soň indi Sabon toy kozum mesul öylükten beyram, matur beyram bolup kelgen. Hem de indi bugün bizning beyramyň türk meselem birisi bu. Mene bu koyunu açu. Öylükten awullarda koyu ol indi örüş etkende центр притяжения bolgan, kışanda çykkanda çyrışkan Flüs Fagimula. Mesem municipal rayon başkarma komiteti iseminden Mesem rayonu Boyak awulunda halkyň ýaşar şartlaryny ýakrartуу hem turmuş gün görüş jiňileýtүү ýönüşinden başkargan turuş hyzmatiňizni ýorup belip sizge zor rahmetini bildirýäris. Bizning rahmetlerni ýetkizersiz. Şunday şeýle hatdan rahmet hatdan bilen Daimjan Şakirýanoğlu. Garit reis olar. Böleklerine. Bundama? Barcha nimetlerimiz, maqtovlarimiz iritseydi Allah Subhanahu Teala'ga bizning de ýokdan bar kıluvchi, hem rizqlandiruvchi, mana shu şerge sular beruvchi, rizqlar beruvchi, iman baylıqlary beruvchi, hem de endi dinimizni jetkirgen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat şerifleri iritseydi. Her bir kişinin endi iň ulu igiliklerinin birisi bolup kalady endi o uzatıp barış igilikler. Jariye sadakası dilerdi endi ana. Hem endi maňa kire endi elbette işerge kişilerge su kaldırır. Mana şu içken sularımızı Allah Teala berer. Hem her birimizde ona rahmetli bulsak idi. Hem indi Allah Teala'nı köngülümizden zikir etip dursak idi. Biz bik şatlanıp qaytdyk bugünkü bayramga irik şakırdı bizni. Şakırgan için bik zor rahmet. Bala şaklar yaňardy, hatireler yaňardy. Awullarda qazma sigirli. Yol boyuna kanat sipkenler. Kanat islerine basa kızlar kaz yuvarga gitkenler. Ellen indigine seyir şak bu, üzümün su, üzüktün elle. Azı ömürü geri qaytmay durgan, yaşlık bir kısqa ömürlü. Elle yağır yağır, elle yaşlar tamam.
Yollarından gitken kışlarının Elle yağmur yağır, elle yaşlar tama Yollarından gitken kışlarının Yıllar öte Күңлем сине көтә Сине кайтырсың үтәр сагынулар Yıllar öte Күңел сине көтә Син кайтырсың үтәр сагынулар Син кайтырсың үтәр сагынулар. Бат, Гүзәл апа кыскача гына бер-ике сүз әйтеп ал. Монда бүтән менә туган тумачаны җыярга сәбәп булдылар. Рәхмәт аларга. Бүтән туганнарыма рәхмәт. Иң беренче менә шул кайтуыбызга сәбәпче булган Давидка рәхмәт. Бик зур. Қалған туғанларыма бүтінісіне де рахмет. Сағынып қайтқан екпіз. Бүтініңізге де рахмет жаным. Келуіңізге башым иіліп, жерге тигенше сізге тәзім етем. Бек зор рахмет бүтініңізге де. Бүгінгі бейрамда барағына шын көңілден құтылайым. Бейрамны ұйыштырушының себепшілеріне барсаңа бек зор рахмет. Өзбекстаннан қайтып ұнашқан Назифа апаның балаларына оны bitirmesке tırışı indi kayıtlılarına bir zor rahmet. Kıyını aşıda mına kıyı kuptandan taşandı haldeydi. Hem indi mına şimdi bayramlar yıl sayın bir mertebe olsana bulup dursun. Кыйыны ремонтла ясап куйдык. Мындагы авылдагы жигитлерни өмөгө чакырдым да биргелеп аны жеткирдик, материалларын кайтып бердим инде. Алар bilen проектын да мен жасадым. Мына ушул кыйы инде авылда бирөө гына, биздин авылда урамнарда бүтөн кыйы жок. Мына кыйыларны яңартуу процессин башлап жибердик деп көрсөтөбүз инде. Потому что күмү битирдилер, авылда бурамыйлар, кыйылар сакланмаган. Зор авыл, биздин зор авылга бир гына кыйы мына шу урамда. Бүтөннөрү все. Bulutlarga tasma uristirli yaşın bulutlar üksep tüge aşı yaşın Tuğanlıkның bir üzülse oraları Tizel olmaz erilip sıkırar yaraları Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilise koyğıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse koyğıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğanlıkna Allah-u Teala'nın tüp kaidesi tuğanlıkna joğalma, tatuluknu saklav. Allah kolunda indi hazır minde bir vakit namaz okuyayım, balalara tilep yaşayayım minde. Tuğanlar bile tatu, bәхетнің oşqışı. Biz elek suğum suysak birer ay konak buladırıq, beyran buladırıq. Bizning jengeşeyler bek usta motor jırşılarıyı. Avulni dir itip tuttuk, hamadi şinnar bolup kaldık mine. Tuğanlar bile tatu yaşadık. Birimiz oştan sudan kaldırmadık, koya bartak da birge bulduk. Allah'a şükür hadir de birge tatu yaşadık. Boyuq avulunda
дан тұтқан дейсең де бола. Мин Хәсәнҗан кызы Розалия, әткәйем Мөхәммәдиша улы Хәсәнҗан турында сөйләргә уйладым. Герман сугышыннан исән-сау кайткан Мөхәммәдиша бабабыз 2 баласы белән тол калган Шәрифә әбиебезгә өйләнгәч, беренче бала булып дөньяга аваз салган әткәйебезгә дә Бөек Ватан сугышында катнашырга туры килә. Аны туган илен фашистлардан азат итәргә 1943 елда 18 яшын тутыргач алалар. Сугыш беткәч, аңа да тиз генә кайтырга туры килми. Башта япон империалистларына каршы сугышта катнаша. Аннары үзенең солдат хезмәтен тутырып, 1948 елда гына туган авылына, әти-әнисе гаиләсенә кайтып төшә. Дусай авылы кызы Тәскир апага өйләнә. Ләкин әткәйебез белән Тәскир апаның гаиләсе таркала. Алардан туасы Әхмәтҗан абыебыз ана карынында кала. 1949 елның мартында ул инәкәйебез Садыртдин кызы Сафияга өйләнеп, матур гаилә төзеп, 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Әткәйебез 1949-52 елларда Казан авыл хуҗалыгы техникумында агрономлыкка укый. Һәм аны Урал колхозына агроном итеп җибәрәләр. Ул узак еллар колхоз рәисе, партийшма секретаре, агроном вазифаларын башкара. Лаеклы ялга чыккач, Бөек Ватан сугышы ветераннары рәисе була. Үзе исән чагында авылдашларыбызга тагын бер истәлек калдыра. 1993 елның мартында авылдашларыбыз тарафыннан аңа авылыбызда мәчет төзетү эшен башкаруны йөклиләр. Шул көннән мәчет сала башлау, капитал туплау, материаллар юллау эшләре башлана. Авылдашлар да бу эштән читтә калмыйлар, ярдәм кулын сузалар, күп эшләр башкарыла. Бүгенге көндә Байык авылы мәчетенә башыннан башлап азагына кадәр төзелешне оештырып, эш барышын, исәп-хисап эшләрен алып барган әткәйебезгә авыл халкының хөрмәтенең нәтиҗәсе буларак рәхмәт йөзеннән бер авыздан Хәсәния мәчете исеме бирелә. Без аның балалары авылыбыз халкына чиксез зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хәзерге көндә мәчетебез гөрләп эшли. Мәчеттә көн сайын 5 вакыт намаз әйтелә. Җомга намазлары укыла, вәгазьләр сөйләнә. Авылыбыз абыстайлары яшьләргә гарәп хәрефләрен өйрәтәләр. Ураза вакытларында Коръән укып хәтем чыгалар. Даими рәвештә каникул вакытларында балалар өчен мәчеттә лагерьлар оештырыла. Яңадан кире авылларга кайту тенденциясе булырга мөмкин дим, перспективный авылларда. Минем исәп буенча инде. Бүтән кешеләр ышанып бетмәй, безнең авыл уртадак дип ерак урнашкан, безнең мөселман ерак урнашкан. 37 километр, Бакалга 15 километр. И бүтән хәзер бит шундый процесс. Бакалда торалар, Әлмәттә эшләр. Алар бүтәнесе безнең авыл аркылы юл үтәндә. Безнең магазинга туктайлар, безнең магазин эшли, прибыль белән. Мәктәп пока 9 еллык, конечно. Балаларда пока бар. Менә әгәр дә инде мондый күренешләр дәвам итсә, шушы донжалар авырып китсә, кире обратная миграция булырга мөмкин дип уйлыйм. Может, инде менә малайга да әйткәнем, авылда саласыңмы дип. Саламат иди. Ну, икебез генә калмасын дигән торага дип. Мин әйтәм, бер иптәшеңә дә әйт, бер ике иптәшеңә. Бездә күп кеше калмады инде минем яшьтәшләрдән. Бер семья менә братлар, алар старшайраклар, кайсы 1 яшькә, кайсы 3 яшькә аларның. Алар да кайтып урнашты монда. Шулай итеп, авылның киләчәге шушы яңа кайтып, эшләр оештырган җегетләрдәдер дип инде мин. Yegen to'g'an sorarg'a suvarga tushgan qiz kabi so'ng'ularga to'lar merda voyig'imni ursang bir kile voyig'im suyeklim
ayrılıp yıkılar yazmasın kişiye. Suları onu vuran uzak, yırak falan elli süngede. Yüzeğin yüzüler güzel etmişse, bayığında üsken çilerge. Bayığın yekili ağılım, güldürüp dinlerini giresin düzüme. Uykuvan zirinden ayrılıp yekevler yazmasın kişiye. Başında kul yavruların iyice, nimenlerim sağınıp gidelim. Allah'ıma becemini yollar, vayda kalsam vavat gitmemdir. Bayım yıkılı ağılım, bütünlerini giresin düzüme. Uykuvan zirinden ayrılıp yekevler yazmasın kişiye. Uykuvan zirinden ayrılıp yekevler yazmasın kişiye. Yekevler yazmasın kişiye. Barınızga da sağlık selametlik. 8 yaşagiz, notur yaşagiz avuldaşlarım.